Yapo reka ngushimire nguhe ikaze wowe udahwema gukurikiranira hafi ibiganiro bya Floriye TV show, wowe uri mu Rwanda uri hanze y'u Rwanda ndagira ngo ngushimire uruhare rw'akataraboneka ugira mu gukurikirana ibiganiro bya Floriye TV show. Uyu munsi tugarukanye na kesi ya Prince Kid, uyu munsi wagejejwe imbere y'ubutabera. Updates zigezweho nuko Prince Kid yasabye ko urubanza rutabera mu muhezo kuko irushanwa rya Miss Rwanda ubushakashatsi bwagaragaje ko byakurikirwaga n'abarenga miliyoni 46 kuri iyi si y'Imana, iyi si nzima. Bityo uyu mugabo akaba yifuje ko urubanza rwajya ku karubanda kugira ngo abantu bose bamenye ukuri, ariko ubushinjacyaha bukomeza kumusabira ko urubanza rubera mu muhezo. Ibi rero bikaba ari byo byari bikivugwa mu rukiko. Mu kanya gato turabagezaho uko byagenze n'icyavuye mu iburanishwa rya Prince Kid.